re botša ona o bona bjang sephetho sa lekala la botšhotšhisi ya bosetšhaba National Prosecuting Authority la go fega motšhotšhisi morago ga gore a palelwe ke go tla kgorong ya tsheko. Bo prof mo e ba bontšha taba ya gore wa tsa le o ka ba le mabaka mane ba le lehuka gae wa jang wa dilo tša sepele ga botse netefatša gore o mongwe a go swarele gore molato o tšwele pele. Ke nyako kwa nna lena le bona bjang taba ya lekala le la botšhotšhisi ya bosetšhaba la go fega motšhotšhisi yo a bego a tshwanetse a tlhagile pele ga kgoro ya tsheko a se temabane molato a tlošwa mananeng la melato e betšantše sekwe ba re striking off the roll ba tloša melato ele ka moka. Ke nyako kwa rena lena le di bona bja magagešo go na le nto engwe e gapeleditšeng ba gore ba tloše dilo tše goba motlho mongwe e no ba e le go nna go bo seka bo mang o theletše Thobela FM re namile re tšwela pele nomoro lena ke 086 000 2452 gomme o ka nengwala le moletlakala la Facebook wa Thobela FM ya ka motheletši ra amogela dumela Thobela dumela ntate Matlhaela ne petition e botsisitswe a re kgone go tshepa o botsitse prof mo ka nne ke ka pela gore motho wa batho a re gane gore o dile phoso bile o rakile go ba go tšetse magato ona ka moka re a kwileng mara kane o swa emela gore kana rena re taba e kgatlhegelong ya rena setšhaba a go kgathaleke gore go tseba bona mara le rena re tla re le setšhaba re tlamega go tseba gore na ga botsebotse mo go diregileng gore a sebe gona mohlomong go mo fa o botsise petition a re a yo phethega ga bonolo le tshwantse mohlomong o na le gore o tlose lenano la melato ele ke ne go le kudi batho ba lla ya gore re tlo felela ke re setšhaba molehutse go batho le yena moahlodi a ka ba humetse mo tiragalong e ke rialo ke ra gore na ge monno ge be re nyakišitše pele ra se tlose molato godimo ga lenaneo mara eupša ra nyaka go tseba rena monno ke ka baka lang ka pela ka mokgo a dirile sone se a se dirile ka ba bolwetse bo bo motlhagetse gape bolwetse a botsebe gore o diang go sate ka le bokgatlhela ka foya masa go ba ka fase e le gore ntate Matlhaela ke le theleditše gabotse le belaela eng mo le belaela gore o tšhabile gore na o tla bomang kgorong ya tsheko a re a ke itsene yene a ka bontsheletse pedi tše ebile beke ya go tsona a ka be a tshošeditše ya mathomo a ka be a tshošeditše ka lehu ka gore batho ba o lebelele tsheko ela ke ya mo e leng dinagamagae ka mo ditoropong ba dula dinageng tša di-estate tše di šireletšegileng kudunyana e ka be batho ba le ka mokgwa e leng dikebeka ka gona ba mo tshošeditše kudu mo e leng gore re tla suela lapa la gago re a tseba le ka mo dulang re tla diang a kgwetsa polokego ya gage ke fa motlhala moo ya bobedi yena moahlodi a ka be a humetse goba a boetse a benefitile mo go yona mathadintha kwa a dirile moo dilo ka moka ka bophelong doctor di a kgonagala ka mokgwa a šomileng ka ona nka makala ge a ka se tla bona phoso ko pelenyana ka gore e sa boelana mola pitšheng e botšheng o be na ke yone e a tshwanetse a thomile ka yona na ke eng ya tsona na go tlosa molato kudu go tlosa molato na bo ka se wa o fega batho ba di fega kere o be ka se ka o fega gore a be a fetse a kwele bopaki ka moka bo e leng gore bo dirile gore motho wa batho a se ka ba gona ke jale ka se gore a ka ba rile kgatelong ya matšhošetši ye nngwe a ka be a hweditse tšhelete ba tshwere tšhelete e gomele ba papadišiwa ba re tsena ka gano tabe e re re bola le prof mo ba re a se tlwaele man a se tlwaele kana ba e tlwaeleile go baemedi di-lawyera ka no re bana ke na le ke tshwareile nka se kgone go tla molato wa ba a šutišwe empa a se tlwaelege ka letlhakoreng la batšhotšhisi batho ba tshwanetse go dira gore molato o sepele ntate Matlhaela o bolela tabengwe mo a re e na le matlhakore a mantšinyana kwa le khumana o bile le se sengwenyana a ka no ba tšhošeditše dilo tše di bala ka tšeo magageša re tseborena ya nnete ke efe o theletše Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa emare tšeo mošo dumela motheletše a re lotšheng re tsoile rra lena Thobela morena diale na ke re le ke ka tlhakori la ka ke bona o ka re go ne ka mokgwa a tšhošitše motšhotšhisi e motšhotšhisi ya ge motho e le mmereko wa gagwe a kere o sepela ka tokete o sepela ka
ka mpega ka faka re ke diary and one laptop wa tseba gore neng ke tsana mo neng ke akae kae motho a ka se none gore yena o lebetse ke no se kgonagala ga botse o maabane a sa lebaleng e dio ba gore o ka re ba tlaletse ke melato e mongwe o ba tshwantse ba yela ya gore ke lebetse e be le tlaleletso ya ge motho mongwe re be re nyaka go tseba gore wa kgone ya gore motho a no re ke lebetse na empa ya maabane ke taba ya gore o ba e kae a sa lemogo gore di lebane taba tša gagwe jale ke ka mokgo maybe yena a go ria bošedi ka gona ga postpone molato to maabane jale nna e ke nore mabakeng a mangwe go ne mebereko mengwe e nyaka gore batho ba ba široletse e ka bone ba ka go thusetša go ne go ka ka mokgwa mongwe le wena o tlo no ria gore ilo di hlakahlakane ka ge o tshogile o kgonagale ya thušetše e gona mo ke bona o ka re gona o lokile ntate diale ke go lebogile o theletše Thobela FM ya lekgotla-kgatšo la Afrika Borwa ema ke tšeo mongwe šom le yena re le yena pele moyeng dumela motheletše Thobela Masamaita mokone a re lo tšhimpa ya le tama ka kgašong le re tamiša ke rena more taba e molale e mo wa molale banna ba le ba dutse mola ditulong ka mola dipankeng ka kgorotsheko ke banna ba ditšhelete ke banna ba godimo ba le ilo ba moleng gore na ba re bonang ditaba ka itlholeleng wa ke ba le ka mola kgorotsheko ba ka se di bone ka baka la ra bona ga gona botlhati wa le ntwe nna re bona re le ba bogedi le beletse banna ba le ka ba golane ke tloga ile gore ne tše tša matiringwane ba bontšha ba ditseba go banna ba di-taxi re nna re ya ditseba gore ne di mathaitha ya dikgwebokgwebo ba le bale wa le banna ba le ka banna ba bagolo ba di-taxi ba tšhaba ko mang le mang di-driver le di-ownera tša fasana di a ba tšhaba wa le go kuka prosecutor le ka gaga gore mona re ya go tswalela lehono rena re ya court o tlo go ba gona and ge ba founa ba re o kae o ba botsa gore o latetse go ba o lebetse o ba o dileng o ba o tlela nna ba re lokolola namine ke moka wena re tlo go fa boka o ba radia so ba go raka tšhalete e tlo fa yone tlo go phediša eban ditaba di molaleng re di bona bale šametse banna ba le ka ba bogale bala se banna ba fasana ba gore ne akere ba dutse le yena ba mmotsa gore ge re ka dia so molato o tla timela kwa re gape ge nnang ka lofa gore a re neele yaka eban yo molaleng go lokile monagešo ge le re molaleng ka sona seopo seo re a kwa wa tseba ke nnete setiko magagešo dinnete tše di utlwilwa ka ditsela tša go fapana-fapana bangwe ba di bona ka tsela ye bangwe ba di bona ka tsela ye